Hei 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 teman-teman, bertemu lagi bersama kakak teman-teman. Wadidaw, hari ini kakak ingin mengajak kalian bermain ya teman-teman ya. Yuk ikutin kakak yuk bermain bersama kakak teman-teman. Hari ini kakak sudah berhasil mempunyai mobil monster berwarna hijau teman-teman. Wadidaw, itu dia mobil monster yang kakak maksud teman-teman. Wow, bagaimana langsung saja kita mainkan ya teman-teman yuk. Wadidaw, langsung saja kita jalankan mobil monster ini teman-teman. 1, 2, 3, cus. Wow, kemana mobil monster itu? Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, ternyata mobil monster itu telah menabrak topeng Joker teman-teman. Wadidaw, di sebelah kanan juga ada topeng ondel-ondel muka merah si Bang Kumis teman-teman. Wadidaw, sebelah kiri ada topeng ondel-ondel muka putih si Mama Cantik teman-teman. Wadidaw, ada apa ya di balik topeng-topeng itu? Langsung saja yuk kita buka eksekusi. Yang pertama ada si topeng muka merah teman-teman. Kita buka ya teman-teman yuk. 1, 2, 3. Wow, ternyata ada kepala ondel-ondel si muka merah teman-teman. Bang Kumis teman-teman. Wadidaw, langsung saja teman-teman. Satu lagi kita buka si topeng Joker teman-teman. Ada apa ya di balik muka topeng si Joker ini teman-teman? 1, 2, 3. Wow, ternyata ada mukanya si Bang Jali teman-teman. Wadidaw. Yuk satu lagi teman-teman. Si ondel-ondel topeng muka putih teman-teman. Si Mama Cantik teman-teman. 1, 2, 3. Wow, ternyata ada muka ondel-ondel si Mama Cantik teman-teman. Wadidaw, pada kemana badan dia ya teman-teman ya? Apakah ada yang melihat teman-teman? Wow, ternyata di sini kakak telah melihat ondel-ondel tanpa kepala teman-teman. Wadidaw, wow, ngeri aku teman-teman. Langsung saja yuk kita cocokkan dan pasangkan kepala ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, di sini tadi ada si ondel-ondel muka cantik teman-teman. Langsung saja kakak pasang ya teman-teman ya. Nih kakak pasang teman-teman. Belum pas teman-teman. Wow, oke, cocok dong teman-teman. Oke, langsung saja yuk. Nih si muka Bang Jali teman-teman. Tuh, cakep teman-teman. Satu lagi teman-teman. Tuh, oke teman-teman. Cantik teman-teman. Tiga-tiganya sudah terpasang kepala ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, terima kasih ya teman-teman ya. Kalian sudah membantu aku memasangkan kepala ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, dadah teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman ya. Dan juga nyalakan tombol loncengnya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah teman-teman. Terima kasih.